ukiwork closely na polytechnics upate hizo artisan skills unaweza start your own business. Uende usome maybe hizo ya dressing ama hizo vitu zingine, that a small course, a short course yenye unaweza fanya bila hata hizi education zingine. So if hiyo ni kumaliza ndo tawa work with it, kumaliza hiyo unemployment to youths. Kirima Georgia unemployment and all the agendas iromba kudrokete ukiviria ukutaja chionde na ugoke kamitaratare kuchitiria imitaratare iriko bangite gutigira kurubarabari na mawathe bakomba kudroba kirikari recognized ni ukuma ukabarikana lakini imibango iriko babangirite imibango iriko bangirite mbe umbithi baba kwa ubaka kinya skuru jeyu batho meboya kabate kuri office muntu baba ingine okwethero ina bate kuchumba ni bakwenda kuona skills ye. To people living with disability, on with the disability is not inability. Yeah. Nyabongo baka kwa kanya kauga weta baka the skill kethera inko work closely na a school in my constituency to Irene for the Pride. Owned by Tanani Ngwa Beauty. Okay. So ona mtozo ate kuona lakini inagutanwa gutuma. Na hiyo ni NGO, hiyo ni an NGO institution. Awalipi fee wanalipa a very small amount. Wakabaitana watuma baba kuona kidogo to abaitana kethera iko chuka nails so wakipewa exposure kama hiyo at least bakombo watitethia. So afu ekoro kwina this ekorona kwina small businesses okabo keria gwikira to make sure businesses you at least they are in a market na kethra na ko make intobika economical. For example in Meru kwena intobi binge biria tumba kudra bi economical but batuto bitumira tu geta gintu ya kawaida. Ta force na ndoze kwa anto babati kweza tukaba ekethra yenya kintu kyumba kudra ki economical. Mtu eziteza at least to amori ngenya kethra imito. For example nyazo turaza nyakethra tukitaza ni tabari ongia. Okay. Iyo saa tunaitumia kama iko kwetu. Kuruba unyabongwa ibaina ndembo chiao bageta bakainira anto they get paid. Exposure ni othina. Exposure ni othina. Egokiria kuruba bari na mawathe. Speaking of kubate the area kwa recognized. Menyambo bainge ibadrete baki complain for so long kurina complaints nyingi chedrete tukinyira kinyacha kire mantuja udomi betu kwa news kokatweka most of them they say that patiko na mbecha serikali to ba fikira baba ingi batina uwezo bore ya ba kumba kudara bakite their buru they need that help imibango ire kore nayo egutigira serikali yokumba kudara ikifocus kibo. Anto dirikari ni tambete imoza yu na za MC ngoge ku ni oversee hiyo pesa imetolewa ni imetumika vizuri. Kama hiyo pesa imetolewa for the people living with disability, oka make sure as jadwal kwa some people for personal benefits chigweta kianto para chipatere. Okay. Kurina anto baba ingi batidaro peji mwanyejo MC na MP ni joriko. Ndoke dhiria barabara ire batiko denko wakwani MCA kana ni MP akariba kumba kudroba yuko mkidhania waka kwa batiko umenya batiko understand numba kudrokera mutegerio Meru TV ngoge MCA niriko ngoge MCA moe i representative about to represent ba nini wa deweke county yezile legislation aka pass the bills cha county enge oversee a national government. Nengi ko make sure development chigweta county ke wadewe. We MCA atethera na inyewe kuthithia njira wengwa lakini anafaa push the county government beja kuthithia nini na waka iratibu the ICD kuthithia njira. So kethera MCA atena atomba kwa closely na county government ikyo kwa na county chao ite kuthithia personally utinzira
tethera techa MCA uno bati koditheu lakini wano bati push maendeleo ya county government wano geta push no menye county government na MCA baba nge muno bara bati shughurikira kethira wogo geto mwirere mwe ikyonto kwa na njira imanye tikothithwa kana omwira aeka budget anenkara ugatumira kimanto zange so MCA ngogetia we ku oversee ku make sure the development chigweta ge county representative na ku pass county budgeting na bills. Okay. Mibango rekore na kithomo mbono tugitegera focus ya ECD ira spibinge na kiri masukuru jama ingi bitumbete kuthora bigitegerwa kuri na by ECD babatere kuthora bagikinyero ini mantuja konyochuro and all that. Currently county government negerete gwaka kairati in some sub counties nandinka iko make sure now Nyaki West irati bigo kinyura na nyochuro bobo bukethira nande antu baba banini ana baba nini bakonyochuro bana bo banene ibakoya lunch kwena gap area gategate otebe bakuona dogo na kunywa uji baba nge street grade 6 7 na 8 ibakoya lunch school kwena gap area gategate so you make sure everybody is included nini yetu ward ni yetu na development ibatu kinyana kila mtu equally. There's something called equality. Okay. Kiri mantu jigini na thoko che kutigira kuri na arimi. Thoko ya murimi kumba kuthura igikira. Kutigira any production yao kumba kuthura igikira na njira nene ni mibango iri kuri na gutegera mantu jaja. Kezo tega area ya murimi lita igora wanyao 50 kana 40. In the area la Mount Kenya na ni the same milk area gori ke murimi we kwe kirwa ikakuwa cooled vizuri ikagurwa igana plus. So you can make sure arimi babeto ibakuona proper cooling machines area yao kenda area any interview babedra na value. Coffee farming pia itwe Nyaki West ni ndera na coffee farming ko make sure ogweto campaign izo coffee farming chomba prices chite bwega na baigwe interview ko ya coffee chao bwega kiri mantu ja kithomo ni jenzi ni dero adonga mete mantu ja basari fund nato gatigiro kuma kuthurwa okay vitani yango kina the county kenda ditoba kuma kuthurwa bagikinyero ni basari chao boy kana kinyama bangi bedreto bedewe on that note baki complain becha ila cho bakinyira chia kuma kimpasari ito bateveri chini iba kwenda kuongero kedira muritoa yakandi ni rando ya ngiri 10 lakini yaringiro mbasari from ngiri 3 ugebwa kuni boreko kana plans chia kuniriko uitangoge closely na kana county government wako menya uri anze kwikai nande weto mwelezera ukayuzo nozo na beto iba kwenda otedio na pia guchwa otedio NGO na ntubao sponsors miadha ire ogere exposure na on wekitina yantu iba kuona you are leader nyawe to chwera antubao otedio ndiye omekana somewhere else they will help yes. Na make sure pia basalists kwa well distributed. Miauri toke dra kuwa kwa ngiri 3 na bado kuwa there is a fee na from a able family but a friend of the leader okuwe kwa ambassador nyengiri 20. Okumanya ugomo rogo tikite da ichi mukari na kuiboria mukari ya kuchoose na kumanyigwa the voice of them na kumenya rero ria yuko kuba represent na baba ingi atongera baba ingi be just so mistaken by what that chance they use it in a wrong way. You need to fight kintu igotaka yokumenyekana cha corruption na unkumania na gutigira mirandi ya witina mbere ni kumba kuthura ikinyanya West ukomba kuthura ukiteira mitire ubwega na njiririku kintu kambere iko host balazas on can make sure after every 3 months kwena balaza eu wekarandi na karibara bagwetikire bakwagite wabori atere waba transparency na honesty
review of the work ngugirio gwita kukayuzo nozo maendeleo re tubati kuthithia na ina tutakinyira in bitubati kuthithia next eni gwitana antu imwe kwa me antu bai baba wetekete antu bai baba kwatekanya ka uko ba represent te kweta ko batongeria iko ba represent okay word fund mbechite cha gukinyira na tugatikira okomba kuthira ukioneria kariba but they are very stubborn ubomba kuthira wikarande na ku make sure accountability ni komba kuthira ikionekana. Pardon. Word fadire chomba kuthira ike kukinyira kiri wandiku cha mutongire na ndi uri MCA na tumba komba kuthira wikarande na kariba gutigira nukuberezera kenda to make sure that accountability ya uri ambechichi umipangirite uri akugeta na mbere ukathithika. Accountability twametumira thero betire ki balance ngo kwirira obera word fadre yezambete nganozo inzirere ku tubati kuthithia kana ni anabere ku tubati sponsor bageta skuru thaira beugire bongwa that is uka accountable me anya batumbo bakethra bakimenya mbete yo tumirite ate thaira bere tuthithio zo nozo na bewetekanira bunde you know leadership onde ndo tongeria bwa service to tongeria bwa leading thaira bere tuthithio zo nozo na bongo boga tuthithio zo nozo bweka methene turiendo zo nozo bunde that is accountability. Mantuja health ogima bwa mwili plans chako ni leku dai as we speak dispensaries nyingi mono Nyaki West very poor in management eni ukethira uri eri mbere when I was a kid ireta iki kuzande uri bati kwithira gikura teta chethuka. There's an example directly. Okay. Lakini ukethira mutongerio rawe ku antwethira work closely na committee tirio tia civitareu ekara akenga bario barabo mwitia maendeleo akareta vangi close friends and family friends bare akumenya bakara wote maendeleo ba mwitia so iko make sure committee eze ekwetia maendeleo mene but ikatuma hospitali eze kurebwega na distribution of medicines na ku make sure antu baraba andiki au at least 60% bomete ki constituency yetu. Akariba no gikwiro promises whereas most of the leaders bogaga batonya bate gukinyaniria. Will you make sure at this moment right now na ndio guitetera obakomba kodro kikin trust yao? Oni ntekwaka promises they waka real solutions. Okay. Kukwira tukathithia tukathomithia tuka make sure antu bakona ngugi youth baba kona ngugi atia bageta bathome skills onte kwira antu bageta bandiko white collar job utechembe ne thaizi unless tikedzira so we don't tukwaka promises tuliwaka real solutions ukethira ngugire ageta thithia skilled course iriomba nyochi andika wengwa. Yes. Na ndibaga gwitikia atia menya most of them they normally see that but mtu akinya gitine akoriri bure akugite akorirwa akatiga lilia noro kujali masira ijanto akatonya lilia nonge oro kwenda kujali mwenyewe yeah pambete kiate babati umbete kia nonto I'm talking honestly this is a transparent leader na ntongerete kontoko kwingia lead Nyaki North Imenti youth currently na tuna work with transparency. Let's speak of matters of politics ili kumba kodorana de chirurumite mono aja county ya Meru chigine na wakiboa the state road kana mantu chigine na Imenti forest wakiboa state road wakiboa ya strip na golf course na matuya chonde chivika kishiwa mbunge kana the means of which inawa kama katore kia kwa jira kiri ugono ntunyaki west kiri North Imenti muone kana irojwa kukana ugoro kona matuya chaje kita na mbere ntukinyarwa public participation irombete kodorwa ikithithwa na
antu bakona bagitikania na murandi juu ili hali kuri na boba kupinga ogore onate Imenti Forest na eka 32,000 na according to my research state roads igakwa 50 to 100 kilometers na ina 32,000 kilometers acres. So when according to my point of view according to state roads na golf na ibibe kwenda wako au bikethra be na faida kimwananchi wa kawaida ukethra na security the area state house zeriaza security ni iterie alafu bekugwa Meru ito kwenda wekerwa ito ni kwenda kwa city eka city atatu tena ya sleep golf race hiyo ni talent anto beta ba trainer si kethra ike ukera ya anto beto according to me, according to you yet kurina anto baba ingi bago complain Meru itakinya kiwango kiu kia kwa city why development inyingi timbete kwethra igikinyanirwa kurina mantuja maingi Meru ja gutegero gwatuika kinyethri rwariro irwe kimethene still itakinya in that position. Do you think right now is the good time kureta state rujiji kureta keni gike kiandege na whereas kurina kali mahali bando batira igubatira feel maendeleo ya komba kodora jeba kinyira bwega bao on orampomba kuga bao bakuga itakinya time ekwa city abakwendo choke nyuma non to the area wigirwa bora privilege ekwa nande Meru ki city you know what city means any city kwadrana any tourist bakeja city any antobeto bigokera kila kitu igokera maendeleo ngogechietu daire akirwa au tugenye state roads au mini antobawa roads wata benefit sana antobaraba kuendekethera ba petrol station bampe I think they benefit wana imenti forest ni gutemango ijumu itujumba kuthura chukitegera mono in terms of kureta rera riri egari ambure and all that. Do you support that? Oranda amba kuga mbere imenti forest ina 32,000 acres na oria according to my research imenti forest state roads na hizo vitu zingine tirienda tumela 50 to 100 acres ndiko na zekayomba ko make a big difference oga ina 32,000 acres na irienda gutumira 50 to 100 acres okay ndiko na zekayomba ko make a big difference and then uge bwa kupigine na mantu ja kodroa tukichokera ndikiri mantu ja manifesto yako ikine ko antu babiki mama mboga kana biashara inini antu babirabena tubi badaski mibango yakwe kubokire niriko inayo kebo business shonde che important so the area mtu bonda njira ibuire at least ikethira ina important kiwe na ko make sure mama mboga baba miunde yao ba ukinyirwa igun fertilizer ba ukinyirwa nande bari anda bongwa bakeza kwende bongwa menya kuri noria udina munda kala plotine ngo uko sustain family wendo that naka grocery kai kwako akona mbecha kumakibu lakini the good thing into bibi as you can Nyaki West akiendelea Nyaki West bitego etakugirwa timao kana na biegerwa wau kwa ibana bara bena munda nandi au a big percentage bena munda ibo baka anda interview so ka make sure ntubaba okinywe irozi boeka rozi roro kwa anda interview bokinywe igun fertilizer
bo kinyule kila kitu there opushira development cha kinya equally to your constituency nande development icho kinya equally antubo bya kuona development bond na baba batina munda obviously bageta otwari baba bange kurima na bakenderewe na cheaper price so profit ekedra yegoro kidogo na ndio onikirigia kwa ni kimwe ukiugo kuringana na rampumite kwenderia utondi twethora tukianda ikwachi na ikwachi bieto bitiendagirwa antu baria bari within antu from another county like another constituency like Tigania or other places baria batina jabibo beja kugura in our places tukauka intobiria twina byo tukatwikana ndi ija next exchange ija kana ndi murimi ojo ndauma kwenje kwa chibiunde jana byo chankende yorori aja market ya Nyaki West anto barabara iliyo they will prefer kuita kugurira murimi oria anto akusupport ojo rina biashara oranda uga utambere wabwega ndiuga anto baba begura ojo na grocery na rendia town na rendia thoko aria ozo nginwe imurimi wa kawaida na nyewa rendia thoko obviously bukuremano kamwendeli na cheaper price ozo nwete yake endie thoko ne bwende bwinde ina the same price ora wana nyanya ureta kila mtu kedhanya etikinyere 80 kila mtu arendie 80 edhere imurimi edhere kagurite edhere kaandite okay andino tumathaje mire kutroje kitamono na mwerekirio kwa remboneria tumbe kuthura tukikafunga no tombo kuthurukira akariba Nyaki West ukimba kuthurukira nande ombo kuthurukira na message kana final message yaku kireponi iriko onora mpomba kwera antoba Nyaki West hotel leaders of tomorrow tuwezete na energy tuwezete tuya accountable tuwezete na transparency kwa Nyaki West turenda ku restore Nyaki West tuenda ku restore what we have lost in the past years tianto beza ku karande miaka 5 beza ku tutira ngoge mwaka za mwisho bakiuga government itira batwara yangoge so woni urampomba kwera antobeto Nyaki West wao ni otoreka bakana getu tuendere ni gwita ngoge tutsemanie 2027. Okay, asante sana and we wish you all the well and good to keep up with the next election tukethura tukiguitaga mheshimiwa wa wadi ya Nyaki West murethirio Meru TV ano tukomba kuthura tugikinyiria muthia kiri mubango juju wa kichunche kia biri kia turingeme lakini ukebia mitambo no tukethura tukigwatanira na guest ungi ora mugeniro mbete kuthura gikinyithia cha nero bagitikia MP ishiwa mbunge ya South Imenti tukadhura tukiariria mantu kadhomba kwa hivyo usiende mbali.